Spoštovani, prisrčen pozdrav iz Celja, stadiona z Dežele, kjer se bo čez približno 5 minut začela še zadnja tekma 11. kroga v prvi ligi Telemach Slovenija, nasprotnika pa Celje in Radomlje. Dobro, zdaj v obrambi Zec, so znova prišli do žoge Flis. In Ševelj, ki je bil tu spretnejši, Vicko Ševelj pred vrata, pa Uro v priložnosti in Radomlje vodijo. 28. minuta, šok na stadionu z Dežele, prvi gol Samsondina Ura v dresu Radomljanov, ki torej od 28. minute presenetljivo vodijo v Celju. Velika napaka Flisa, ki se je tam po nepotrebnem poigraval in izgubil na to žogo v dvoboju z Vickom Ševljem. Na to pa oster predložek Ševlja. Matjaž Rozman je posredoval, to da žogo odbil predse. Poglejte tule. Tahiraj in potem Uro. Še vedno Uro, pa zdaj Cerar, znova je nevarno. Tahiraj proti Nuhanoviću, Nuhanović, potem še Hadžić. Za koga bo žoga? Vendarle za Rozmana. Tahiraj, Marković, Uro. Ura, Ševelj do strela, mimo vrat Vicko Ševelj. Ajhmajer, Popović. Flis. Izenačenje! Spretno, srečno, ne vem, karkoli hočete. Tule je Gregor Bajde, to da mislim, da je šlo tu za avtogol. 1-1, Celjani so zdaj izenačili iz ničesar, tik pred odhodom v slačilnico, ko se je zdelo, da se ne more zgoditi nič več. Takole Flis, ja, to je Popović, Janičić. Zdaj dolga podaja Koruna, Vuklišević odbija pred Pogačarjem, vendar samo do Nuhanovića. Krasno zdaj in mimo gola gre tole Francesco Tahiraj, potem ko mu je krasno žogo odložil Pogačar. Janičić. Lepo zdaj za Ajhmajerja, ki ima veliko prostora. Ajhmajer, priložnost za Celjane, obramba Baša po strelu Milića. A tole pa je zdaj priložnost za Celjane. Bajde, skušal je žogo odložiti proti Matku, toda na drugi strani bo do žoge prišel Tahiraj. Ševelj s predložkom, Ševelj, dobra žoga, Jazbec do strela, brani Rozman. Janičić. Vrbanec do Ajhmajerja, Ajhmajer s predložkom, odbija Jazbec. Tole se je lepo znašel Janičić! Vasilije Janičić! Ja, kaj naj vam rečem, dame in gospodje? To je deja vu. Vasilije Janičić! Človek zdaj že redno v vlogi moža odločitve, pa še vedno več gre klop kot teptat ravno na to zelenico stadiona z Dežele. Tole je Eurogol, golaco! Takole je sam ukradel žogo, potem pa
Luka Baš, vaša prva tekma, ki ste jo začeli v prvi slovenski nogometni ligi, druga sicer po izključitvi Veliča. Tudi danes je bilo razburljivo tule v Celju, dolgo časa je kazalo, da boste zagotovo vsaj neporaženi odšli iz Knežjega mesta. Na koncu poraz, kaj je danes odločilo po vaše tole srečanje? Ja, menim, da smo imeli svoje priložnosti, ki jih pač nismo izkoristili, ampak gremo novim zmagam naproti, nimamo kaj za izgubiti. Jaz bi rekel, fantje, glavo gor in gremo dalje. Tisti zadetek Janičiča je seveda odločil. Vi ste bili eden od akterjev upletenih, izjemno močan strel se je zdelo takole z razdalje. Kako ste vi doživeli to situacijo? Zelo navaren strel Janiča, manjša napaka že prej v obrambi, ampak nimamo kaj. Nimamo kaj. Radomljani že od julija čakate na prvenstveno zmago, zdaj vam v goste v naslednjem krogu prihajajo Goričani. Verjetno so to tiste tekme, kjer boste iskali točke oziroma popolni izkupiček. Seveda, vsaka ekipa želi čim več točk. Mi se bomo pripravili na Gorico in gremo na zmago. Najlepša hvala. Hvala vam. Vasilije Janičič, čestitke za zmago. Tale vaš zadetek, pravi projektil, je na koncu odločil. Kaj pa na igrišču, kako je bilo, vi ste vstopili v nadaljevanju, kaj je po vašem mnenju odločilo ob tem vašem zadetku? Prvo sam sretan da smo pobijedili ovu tekmu. Znali smo od početka da će biti teška utakmica. Imamo puno igrača što nam isto fali. Pripreme za ovu utakmicu isto bile teške. Znali smo da su oni ekipa što igraju fudbal, što igraju dobar fudbal, što hoće da igraju fudbal. Ja mislim da je na kraju odlučilo to da smo tim, to inače što nas u zadnje 3-4 ili mjesec i pol dana radi jakim, da smo tim i da se borimo do kraja i te utakmice do kraja uspijemo da pobjedimo. Vasilije, vi ste postali pravi džoker Celja, to je že tretja tekma, ki ste jo odločili takole ob koncu. Zdaj verjetno počasi že ciljate na to, da bi tekme tudi začenjali. Dobro, to je trenerova odluka. Ja sam presretan što sam mogao opet u prvom cilju da pomognem ekipi do 3 tačke. To je bilo mnogo bitno i najbitnije danas da mi tu utakmicu pobjedimo. Što se tiče mog gola, tu sam sad rekao upravo da sam mnogo sretan da sam ekipi opet pomogao. V sjajni seriji ste, to je že 5. zaporedna prvenstvena zmaga, 6. če štejemo še pokal. V zadnjih 7 krogih ste oddali eno samo točko, zdaj pa vas čaka kar zahtevno gostovanje, odhajate v Mursko Soboto. Da, bit će, mislim, ako ne i najteža utakmica do sad u ovoj sezoni u Muri. Znamo kako je tamo igrat, da je tamo mnogo teško kod njih gostovat, ali sigurno da ćemo se pripremiti dobro na tu utakmicu i da ćemo biti spremni kod danes. Najlepša hvala za pogovor in še enkrat čestitke. Molim, hvala. Nermin Bašić, še ena, lahko bi rekel, infarktna tekma, preobrat, kakršnih v slovenski ligi v tej sezoni res ne manjka. Danes se ni šlo po vaših željah, nekaj časa je celo kazalo, da bi lahko prišli do popolnega izkupička na koncu. Poraz, kaj je po vaše danes bilo odločilno? Res mi je žal, jer nakon dugo vremena smo odigrali jednu dobru utakmicu, sa puno emocija, sa puno želje, sa dobrom kompaktnom odbranom i imali smo neke svoje priložnosti. Mogu reći da smo po mom sad nekako imali više priložnosti od Celja da možda okrenemo tu utakmicu u našu korist. Međutim, ta mladost naša, u jednom momentu imate 4 igrača, 19 godina i onda taj pritisak, kvalitetu koju imaju individualno, Celje je nekako to odlučilo, ali žao mi je što smo poslije dugo vremena stvarno bili pravi 90 minuta, ne ono prvi, drugi polčas, nego bili smo dobri, fantje su se zaslužili već, ampak žal je, moramo se čim i treće digniti. Čestitam Celju na zmagi, a čestitam i svojim fantom. Odgarali su tu tekmu fenomenalno i evo, ostaje žal za tim pikama. Na terenu je to izgledalo jako dobro taktički. Ja, z vaše strani se ta nekoliko slabši niz rezultatov sicer še ni končal, ampak kot ste rekli, nekako ste vendarle udarili, bom rekel, temelje za nadaljevanje. Zdaj v naslednjem krogu k vam prihaja Gorica. Pa evo, rekao sam nekako fantjema, če te ne gre rezultat, moraš se vrniti osnovama. Osnova je borba i fight i želja za zmagu. I danas je to bilo vidno i upam da je to, bez obzira što nismo zmagali, jedan dobar signal za dalje. Mi smo ekipa
koji kad se bori za opstanak i vemo kaj nam je mjesto i vemo kaj delamo. I evo, ja mislim da je ovo dobar putokaz kako trebamo da igramo. Napokon smo napravili neke svoje balanse u igri. Vidite da imamo problema čim ovo izvedemo, opet izgubimo taj balans u jednom momentu, tako da ponovo ovisimo samo o jednom igraču, što nije dobro, ali tako je, mali klubovi ovisi uvijek o jednom, dva igrača i pokušat ćemo da nadogradimo ovo danas što ste vidjeli i da pokušamo u derbiju da zmagamo. Hvala vam. Roman Pilipčuk in Darjan Matić, obema seveda iskrene čestitke za zmago, malce za šalo, malce za res. Kako to, da mora Celje najprej vedno prejeti zadetek, da potem začne zabijati in kot smo se nekako že navadili v zadnjem obdobju, potem pride do zmage? Mi привыкли уже, что Целje горит, а потом что сравняете, выигрывает, почему и зачем так? Не, ну мы это не планируем, ясно. Просто сегодня у нас была третья игра за неделю. Это тяжелый цикл. У нас были большие проблемы с составом сегодня. Сегодня у нас в составе дебютировало 2 молодых футболиста. Nekako mi pač tega seveda da nočemo. Imeli smo težek teden, imeli smo 3 tekme, mi smo imeli tudi pokalno tekmo, tudi 2 mladinca sta danes debitirala. Поэтому мы не готовились к тому, что опять будем проигрывать и будем отыгрываться. Наверное, сегодня можно точно сказать, что сегодня тот день, когда мы, наверное, не заслуживали победы, но за счет характера, командного духа мы добыли очень важные 3 очка. No, smo imeli to težave z sestavo ekipe in mi tega pač ne planiramo, da zgubljamo pa to, ampak danes je mogoče si celo nismo zaslužili, je bila tekma, ki si nismo zaslužili 3 tekme, ampak na račun nekega ekipnega duha in tega smo dobili te 3 točke. Koliko težje je bilo danes brez vseh teh igralcev, recimo tudi brez prvega strelca Charlesa Ikoja Mesija? Насколько сегодня сложнее было без этих футболистов и без Чарли? Ну, по составу было видно, мы потеряли левого защитника, потеряли правого защитника. Когда ты в обороне сразу теряешь 2 ключевых игроков, это очень важно. Ну и в атаке, конечно, мы потеряли Чарли, игрока, который очень хорошо играет спиной к воротам, который может реализовать моменты. Но я всегда говорю, что у нас есть игроки, которые в состоянии заменить любого. У нас команда. Поэтому еще раз говорю, сегодня те 3 очка, которые мы взяли, это взяла команда. Nekako manjkal nam je levi krilni branilec, desni krilni branilec, ker je 2 ključna igralca v zadnji liniji. Manjkal je Charlie, ki zelo dobro igra s hrbtom proti golu, ampak nekako sem vedno govoril, da imamo igralce, ki jih lahko zamenjajo in danes je te 3 točke priborila ekipa. Roman in Darjan, še enkrat čestitke in veliko sreče. Hvala. Čau.